Ninsab fuq il-bejt tal-ħabs l-antik Fraħal Ġdid hawnhekk ma' ġenbi u warajja qegħdin taraw ftit biss mill-ħafna panelli fotovoltaiċi. Panelli li se jkunu jistgħu igawdu minnhom xejn inqas minn 150 familja Maltija. 1224 panella fuq il-binja li tiġi wkoll il-padiljun ta' Kordin huma mifruxa fuq medda ta' 3300 metru kwadru. Se jipproduċu kapaċità ta' 360 kilowatt peak. Il-proġett li sewa qrib is-700,000 euro sar b'mod konġunt bejn l-Assoċjazzjoni Sportiva Hibernians u l-kumpaniji Electrofix u Interfinance. Id-direttur ta' Interfinance, il-Ġermaniż Jürgen Faltin, jemmen li Malta vantaġġata għal dan it-tip ta' investiment għal raġunijiet naturali bħal fatt li għandna ħafna xemx. Iżda mhux biss. And additionally, the political surrounding is perfect for renewable energy. Staqsejna xi fisser bih ambjent perfett tal-iżvilupp. Stability, in fact. What we see, the government here is proceeding with small but constant steps. In other European countries, we have seen that they overpriced and paid too much for energy and for the PV. Everybody rushed into this market, and after 1 or 2 years, the government recognized they paid too much. They oversized the whole market, and then they stopped abruptly. And this is totally different here. Here we see small steps but constant growth, and for investors like us that is perfect. We love this, and here we have a security in planning and legal security which makes our job much easier. Il-Ministru Konrad Mizzi stqar li l-mira hi li sal-aħħar ta' din is-sena jkunu ġew iġġenerati 70 megawatt ta' enerġija permezz tax-xemx u sal-2020 180 megawatt. Stqar li l-Gvern jinsab f'numru ta' taħdidiet ma' entitajiet ikkonċernati li jistgħu iħadmu ftehim bejn is-settur pubbliku u dak privat. Is-Segretarju Parlamentari Krista Ġus ħabbar li se tinħareġ white paper dwar liġi li tippermetti l-faċilitajiet sportivi kollha jidħlu fi sħab ma' negozjanti fi sfond organizzat biex ikunu jistgħu jitwettqu aktar proġetti simili. Intant id-direttur ta' Interfinance stqarmana li ammont sostanzjali mill-baġitjar tal-kumpanija se jkun allokat għall-investiment f'pajjiżna. And we will invest more and we will stay much longer because at the moment for us it's the most important and most interesting market in Europe.